Tangan doa anak banget deh. Nu hade ngajina nya kasih. Assalamualaikum. Salah. Tangan doa anak banget deh. Nu hade ngajina nya kasih. Tadi. Ya kunaon? Jauhkannya enggak? Kobong. Deket mau kebal. Paling 20 kilo deui. 20 kilo deui. Heeh. Sabar bae. Yang pernah gitu cerik. Kauruhan aing. Kauruhan teh pokona. Yang karek kobong yang balik di aneh mah. Kemarin ya, kan? Kobong. Angkat di ke kobong. Kobong. Oh, ke kobong. Kebun mana ya? Oh, Citeras. Masih tebingnya. Lumayan. Atau istirahat lah di dia. Heeh. Ampurnanya. Tuh, mencalik. Tarik kami jadi namanya. Mencalik. Enggak. Tos Arman can ya, Ceng? Kacan. Can hukum mah ieu mah kayaknya tadi cenah. Oke, burungnya. Kakak boga kue tuh. Heeh. Kayaknya. Nuhun Kak. Ya. Gerak di Maman. Alhamdulillah. Ini udah hiu banyak. Amin. Ya, gerak. Turun ya Kak. Nuhun kayaknya. Ya, sami-sami. Ayo barengan mereka di. Ayo gerak. Lapar, Mang. Dia aja tuh isin ke nih. Isin ke dia mah. Mana
Nah, di kobong malah aja. Ulah kitu ngising di batu ieu. Masa punya Ini mangga gerak siapkan. Ceng gerak maman ceng. Mama kakak mangga eta tadi geus wareg. Hampura mang ya. Siapkan. bagusnya, Mamang. Ya bias ya. Lumayan ding tambahan nya di Oh, kobongnya. Mang, ih ngerepotin mang ya. Tenan naon? Dina liwat Oh, kayaknya. turun dah mang ya. Heeh. Ih, hampura mang ngerepotin mang. Oh nya. Oh. Pager rumahnya. Kayak orang balik tadi lewat toh. Suka dibereding kayak bere kotok urang. Tapi orang ulah poho doakeun Oh. supaya Mamang ieu panjang umur. Oh, kayak biasa orang jual di kobong. Oh, Lumayan dibeli rokoknya. oh, main sambeleun urang. Oh, Jauh aja beas kosong di itu. Alhamdulillah dibere beas urang. oh si beo kayak orang Mulai lokasin urang gitu ya. Oh. Karunya budak teh. Nyampe yuk, Gus. Kom. Waalaikumsalam. Sa. Mang urang. Buka lawang lah euy. Asup dia. Sukan sabaeng udah Pep. Cager Pep. Galak adak ampun Lain aing. sukan sabaeng mah. Jeung sada. Aing baturan aing duaan. Oh, mana jalan mana? Tuh di luar aya. Sandranya mah mana? Bukan dia. Salam Mang. Baturan aing ya. Mana? Di cenah ge ya. Dia. Mang. Mau kulum ka dina, Mang? Kulum nang. Mau kulum ngomong mah Kulum mah hulu jelema dibungkus. Betul. Mau mang. Ngopi mau dong na ya. Lah melek, Mang. Sudah kudak. Garawak. Stoin garalak di rumah. Ulah dengekeun. Gelut-gelutan. Mang, maroko teh ka dina. Mang. Abah aya di majelis. Aya santri anyar gitu. Waalaikumsalam. Bah, etamu dihandap. Nya, kayak abah kanak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang,
Ka majelis bae. Terus ke baju selanjutnya. Waktu dulu ya. Oh, gerak itu, gerak Apa? itu, gerak itu. Ayo. Tadi mukulhum seetik jelema loba Siksa deh orang doi, hanya nanya, temannya. Santai aja rumah. Agar lain tadi. Yang sumputkan sendal aja. Tuh kalau ngadang betul. Mang, sendal urang eueuh, Mang. Geus ceker bae tuh. kemana ada sumput kena tak tadi di budak mau santri anyar mah darah tamatnya kamu ceker bae mau naonnya mal Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang napet jeung saha? Waan bah, jeung babaturan, nek ngobong cenah gitu dia. Oh, nya. Nya ka dia. Ka dia karep ya dong nusieun. Ka dia. Tas buka heula Mang Tamang. Naonan kitu dak? Meni nangkot bae ngau atas. Udah. Betah di kobongna. Aki dieuna. Barudak magar oge. Bere rokok bae saselot ke gerepeh. mewek bae nya teusin ke jenggot tetap kumis bae bepeng jaga lengan gak ralak mang Tadi aja ke kamar ka ditu. Ayo bah ya. Pamit lah, toko bohong lah.